MC wa kuorotwa ndene mbunge ya kaunti ya Meru Zipporah Kinyaura wijikene muno ta ZK na acokeretie nkatho antu bonthe barabara ituririe kuingiria mwirija mututigi sniper kuma marimanti mwanka mawa kiaria ZK nerite rwangirwa mabisa bandhikiri ni DCI bakarage baiji ate mututigi ate thikwa mwanka liria kioto kiage kuonekana ni aranande mutongire ujugite kuri na wirigiro bothere kuoneka kaunti ya Meru mutugikare na kurikithia igoro nyume ya musafara joguchwira David Benandi wijikene ta sniper Kyoto jura ethira jogitonye shigombunge bionthe aja kaunti ya Meru nyume ya kwithira ikujira ikukiri noruru oragini antu bati kumenyekana nikira ikwirikanaga ni mpathu cia gisiasa na DMC wa kuorotwa kiri bunge ya Meru Zipporah Kinyaura wijikene ta ZK na shumirite gucokeria nkatho akariba Meru na Kinya atongeria bara bonthe barashumirire kugwatanana na nja ya mututigi sniper guchwa Kyoto cokerie akariba Meru bonthe nkatho ni untu bwa ngugira barombere kurita igoro ngugira ya kugira mwiri jwa mututigi sniper na aja uju marimanti na bajuringeria mwanka jwa Kinya nturene mawa coke mbuge ora onde turetere itura karibishiro bwega ka ituretere robwega ni akariba baingi ba tauni cionthe ira tureterere na mbuge Kinya tauni ira tutirari tugetira antu ibara umirire na barungika entourage eu na bauga ibakwenda kwarirua rwangi cietu cia security nkatho mono ni untu ibaratu ere security kungana mono bonde all the sub counties turonera sub county cionthe security kungana na tuge ibwega nuntu ba support eu kirendo angi chodho jimono abisa baraba wete kudhuja kaumuka iku ya sniper na baraba muragite zendike intumo yawe ni ate bate muthika monkandira Kyoto kiu gikonekana na Kyoto ike baguchwa ni bamenye nuri kwa muragire nethira kikirwa mpena jukirito matagareja marito jakiwadho ofisi ya DCI katho ni untu bara bakinyite mantu ya sniper echo itwambrifre ni itwambrifre wero TV twerwa mantu ja wija gukaraja ja ukinyanira kwou itukubacokeria nkatho na nkuruki tubere batue turi akariba Meru atongeria na Kinya antu beto ba Meru iturikenie sniper atithikwa mwanka justice yawe served woni nde chiari ndi wa oversight ndene county ya Meru inkwenda kuga ati batwe tukagwatanira na MCAs na atongeria bangi bara bakuga kuga to make sure mwiri jwa sniper jutithikwa mwanka riria justice ika served na kuga undiuga mwanka riria baraboragite sniper no ntu iba kumenyekana bakagwatwa irio tukathika mwiri jwa sniper no ntu batu turi akariba Meru itokuga no mwanka justice served kire family eu zendike inkurukina menete baraba kumeneria musafara jura thithikire goro gikuo ya sniper ne gikuo kiringithitie mukario Meru wonde mono wonde te atongeria ake na ndenda kurita mukana kiri antu bara bakwandika Facebook bakauga atongeria ibaratere kanya antu abachangira nja ya sniper irio ndenda kuga nja ya sniper tina mpara thina akira bainayo nithe wao tinja kwou utwatu kwirete agachange irio no ntu tworauga nja ya sniper ina mpara kirake baina thina nakyo ikwithira ithe wao ateo nebeberetwe ni antu ni untu bwa siasa na muthiene kuringana na sendike ni ate kuombekana ukethira ikuga sniper niko kumukathira ja Meru akeja na ngerekano na kanisa ya Methodist ndiria bari na nkuchane na presiding bishop wa Kabere Joseph Ntombura ariuga nkuchane jini chatumiro mo wa Kristo ba Methodist na dieto daktari Gerson Mweti ora warujera ki kanisa neu ethira turoboawe na nande achuga Kinya sniper na ratero turoboa nyume ya kwithira kiumira kwariria Meru kirundu wa mwathani ndiona je kari ungite ndene county ya Meru no ntu
riria woni ndimo Methodist ria kanisa yetu ya Methodist yari na thine nene na andu ai nyingi na kerere nyingi yajukirie gukua kwa mukuru umwe wana akatheri witwa Ngirishon Mweti kenda kanisa ya Methodist ona thiri na ndenda kuga ntuko ena arua inkuona jeka gikuo gia sniper gigatuma county ya Meru yone thiri iria yurite gitari urionthe kwau ndenda kwira akaribetu bakiririe baraba ku investigate baita ngugi yao ende ndenda kuga ngugi iu ethira Meru will never be the same again. Kuma gĩcigo mbunge kĩa South Imenti nkĩripotera ndeto cia werũ rĩakwa rĩtwa nĩ Mũtungi Kare.